godhamu jiru rabbiin waaqa jechu ofitti nu haa deebisu. TikTok Uummanni keenya beektaa du'a namaatitti riilaaksii godhaa du'a namaatitti gammada beektaa gaafa namni du'eedha bakka kan isaanii nama jaalatan jaalalli gaafa san dhufaaf jaalalli ilma namaa gaafa duuteedha kan isaas jaalatan namni keenya gaafa lubbuun jirtu ani dura akkasan ture jijjiirameera jijjiiramuu fattan jira gaafa jettu jabaadhu baga kanaa sigee jechuu dhiisanii nama akkas turteeti nama kana turteedhani Anti dangat xiqqeessanii intalli kun akka kana gurguramu warri ummatuma keenyadha. Dari maal sitti beektaa? Dari miidhaan isatti dhufa beektaa? Gaafa namni si daawwatuuf namni si argu koomentiin taane si barreessee gaafa nama kooti jettu immoo mana keessa aariidhaan jecha tokko sanarratti si dabalee jedhu murteen taaniif deema namni baay'een si galee. Waan akkasii kana dandamachuu nama hin dandeenye baay'eetu jira. Ka ormaa danda'ee gaafa kana ofirraa dhufu nama miidhati galee fagoodhaan dhufu jedhanii rabbiin waa eegu ያልጠበቅሽው ሰው እኮ የማያውቀውን ሰው ኮሜንት እኮ ምንም አይደንቀውም እኮ ታውቂያለሽ የሚያውቅሽ ሰው የተናገረ ቀን ነው ለማየውን ነገር እንትን የምትይው በጣም ያማል እውነት ለማውራት Tali kun iyo dala beekta ama ji'a aduno ji'a akka ta'uun beeku baatii lama tokko irra hin jiru waan suni viidiyoo an poosti goote warra abbaa manaa ishee bira deemte amaati jedhama lamaan isaanii warra abbaa manaa ishee bira deemte gaafa ishee eebbisan kan isheen pooste agartee viidiyoo olaaltee jiraatte akkasitti ani abbaan qabu abbaanaa kenneera jettee isaan galateeffattee akka kanatti na simachuu keessan hin galatoomate viidiyoo tokko gaafa ishiin poosti gootu FB irratti koomanti gootu FB irratti koomantii namni ishee arrabsu osoo argitee faad oh my god afaan oromoon akkanatti barreessee nama arrabsaa jetta beektaa ani immoo yeruma jalqabaa natti tolti beektaa osoo ishiin heerumiin dura viidiyoo kan hojjettu nama lama taate ture kan hiriyaa lama taate wal fakkaattee maachi gootee hojjeti dhiira moo dubartiidha kuni ati dubara moo dhiira siddisti maal jedhanii koomentiin ishee arrabsaa turan kanaan dura na amma immoo gaafa abbaa manaa argattee abbaa manaa ishee wajjiniin immoo wal faarsitu maal jettu isas deemanii koomentiidhaan ishee arrabsan yoo kan interview gaafa gootu interview ishee san gaafa gadhiistu interview san jalatti ishee arrabsu jechuudha koomentii marti almost arraba qofa intala kana duula namaatu tokko ishee godhan jira Itoophiyaanis walumaa galatti waan akkana dhaabbachuu qaba namatti dhaga'ama akkati jette ishee deebisuu hin dandeenyu garuu ka jiruuf gorsa laadhaa aga dandeessan waliin mari'adhaa wanni lubbuu namni of jaallachuu danda'u qaba jalqaba ራስሽን መውደድ መቻል አለብሽ በቃ አንቺ ከማንም በላይ መሆንሽን ራስሽን ማሳመን መቻል አለብሽ በጣም ነው እኔ እንደዚህ አይነት ውሳኔ የሚወስኑ ሰዎች በርግጥ ያናዱኛል ከቅርታ ጋር ቢሆንም ያሳዝናል ያው ለምን እዚህ ነው ደረጃ እንደደረሰች እንግዲህ ካምቤኩ ረቡማ ገሩ namni keenya simmo miidhaa kee malee gammachuu kees argachuu kees namni gammadu jiru namni baay'een garuu nama dhukkuba waan akkasii dhaga'uunis arguunis ያማል ወላሂ ግን ለሌሎቹ ትምህርት ስጡ በቻላችሁት አቅም መበረታታት ያለበትን ነገር አበረታቱ የወረኮ ቀባት ለሱ ተጎርሰኒ ዴቢሱ መለ አረባን ዴቢሱራ ኦፈቁሰን እንጀደገ መኮቲ ulfaadha nus TikTok baqanneerra dhiifneerra kanuma kana baqanna rabbiin waa eegu kan hundayyo yaa nulle baqanneerra garuu gaafa tokko immoo akkanatti dhufna yaa amma nutillee like ishee dafamma uumaa godhuu hin danda'amu namni tokko erga darbeera garuu maalidha namni biraa barachuu qaba wanta kanarraa sababa kanaan qofa intalli kun darbitee jechuuf osoo hin taane islaa garuu wanti argeetu koomenti jalatti baay'ee tokko nama jibbisaan argeen beeku mucayyoon beeku ni har'an argee annaa jala seenee ilaalee like arrabni bakka like
oh my god commenting akka jiruun arraba qofanna namni kun like she's nama siyaasati miti yookiin nama wanti shiin gootu jiru jechuun jiru mashi jiraatti nama jiru mataa ofii jiraatti የሆነ ጊዜ ኢንተርቪው የሰጣች ታስታውሳላችሁ ጋይስ እንትና ሚዲያ ላይ ፍቅረኛ ሌላ እንዳለው ምናምን ነገር ሲያወራ ነበር ልጁ ቆይ ላሰማችሁማ ኢንተርቪውን አግኝቼ ነው ተቆራርጦ በነገራችን ላይ ልክ ክርስቲና እንዳለችው እኔም ወላሂ ዛሬ ገና ነው ያየኋት። የሚገርምሽ ነገር ግን በቃ ውስጥ ገብቼ እያየው ነበር። ፐርሰናሊቲ በራሷ ጉዳይ እንጂ አንዴ ኢንተርቪውን ላሰማችሁ እንደ ሐሳብ መብትሽ ነው። ኦኬ ቦኒኒ ሶፍ ሚቲ ሳዲ ሰነት ሞ ቦኒና ሞተ ጉርቡ ዮኒ ሙጫሺ ሰነዲስ ሸንሶኒ ሶፍ ሚቲ ዮን ቦኒ ዲስ ቦኒኒ ሶፍ ሚቲ ሳዲ ሰነት ሞ ቦኒና ሞተ ጉርጉዳና ነው ቆጅራን ቤት ቱቲ ደወልቴም ቴት ፉንዱም ዶነት ደወላ ራ ቦኒን በቃ ኦፈጄ ሶፍቲ ከናቆቹ ፈቲ ማል ጀራሜቹ ዩሲ አኔ ጋጅራቱ ዩጀድ ማለፍ የሮሰና ሱሲ ሲራራ ደጋ ለፌስ እውነትም ሌላ በኮሜንት ማልማሊ ከንጃን ከና አቹ መካወዳ ኮሜንቲ ነማ አዲሴስ ቤኩ አቢዩዚ እሺ ጎቹ እንደንደው ገሩ አማ ኢንተርቪረት ከንከነ ከና ሴራ ነገ ፋአቲ ኢሳ ሐነጄስ ሙጫ ሐነጄስ ነምቻ ከና ያ ላ ሙርቴ ከሲተሽ ሲኒኒ አሪፈጭ ግን akka kootti itti dabalama siin jedheera siluma arraba irratti gizee mana keessa sitti daamee jedhu nama dhukkuba siin jedheera ግን ወደ ማንም ጣቴን መቅሰር አልፈልግም ከቅርታ ጋር ነኝ ማይፍ ወጀቴ በየከኛ ከሰት ወኒ ፉርማታ አርገቱ እንጅሩ ናሞታ አፈኒፍ አከናምኒ ልቡ ኦፊ በራረቹ ደንደኡ ረቶ ጀቹን ባየ በርባችሳዳ ባንበት ሞይ ከሌ ደጀቹን ደንደኙ ያው ሙጫወር አብደ ገዲቴቲቭ ምክንያታሳ ኢፈኑ ገልቹ ባቶስ ጋሩሞ አኮፍ ኦፍ በደስ ራሱ ኢንተርቪው የሰጠው እኮ ነው ነሙ ከሚዩም ኢንተርቪው ሀወል ጓንሰን ይገባሻል እኮ ከዙ እኮ እሷ ራሷም ለማጥፋት አሁንም እኮ ለእንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ድርጊት ውስጥ መግባትም የለባትም እሷ አንቺ ማሰብ ያለብሽ እንደ አከከነት እኮ ሌላ ነገር እሺ በለሰ መጎቴ እንደበትኒ ካመለ ሆጎቴ እሺ ይከ ከንዱቴ በር ኢሰስ በለሳ ጎቹ እንደንደኙ ጋር ረቲ ዋን ብራ ከሰኑን ገልጭን ከና ፈንጀደ በር እንማ በለሳ ቀባመለ ሰበብ ሳድን ከነገሩ እንደዚህ ነው ማለት አንችልም እስቲ የሚመስለን ነው አንችልም ነው የሚያልኩ ይሄንን ሪከርድ ግን ላኪ አዎ ሶሪ እኔ አሁን መፍረድ አልችልም ነው ከይቅርታ ጋር ሚዲያ ላይ ነው ያወሩት አንፈርድም ማውራት እንጂ ከኮርሴ ዴቢሴ ወጂ አይቀል ሲሰራ ወጂን ሱን ሞጋሪ ተራ ከገሌራ ብቻ ላይፊ ባየ ቱሬ አቺ ቦዴ ሙጫን ነትዴብቴቲ ቦኒና ሲዮፊና ጀሰጫር